Ole in the vai ni lam tlang thamo J Dynasty season 2 tunkara ronti katuma kar boy ema wang le kar sel lo ema wangin ka chol wanga min lo krethiam sam thin ula in season 2 bi khi karonti chau le dona khongai takin min lo en sak le vek dona nia tin lom thu soi tur tam tak oma season 1 bi ka khanin min copyright bin ti sak awang khanin WhatsApp group lama te tikhan phakang tokin theyang tokin karon sera net po zau chak thin khop mai chu ti lai chunin thil pakhat lom thuron soi ka duwa abik takin han ti la an ning hi ka chin chia BT lerin sanga ichunga han thilung takin lom thu karon soi kalom tak setani net boost meron thun saka angai lau pati po khan meron thun saka kalom khop maya thinlung takin ichunga khan lom thu karon se poko tin hemi J Dynasty PK season 3 thleng om towa season 2 po hi kandama lal pan remati ni chuan atop thlengin ronti lekha ka tum dona min lo en sak le vek dona nia tunkara randa ka tumang tin ka han sei du pakha chu youtuber zong kanin ang lava hemi J Dynasty bi ka henan soi tai la English translate chu om a mai ro chu explain taka hi om lova a boi thak thrit em hemi awang hianin han recap po hi acha kom lo thina chan chu explain ani la ka chonin a boi thak ve ni chu wang chonin karon ta ani pon min lo khe thiamula alo toi ni pon min lo khe thiamula riat thiam na karon dil lo ka tin karon rigu thailo ani pon ka chol don lava ul kan tran to ni chon ka soya thinang khan atok ron khen ka tum don toka chuwa chon riat thiam na ne min lo khe thiam sam don ania trong kam hi ka thiam lo ka ti to ka in chunga in the vai chunga thinlung takin lom thu koron sei boka tin Facebook lama khan hakuna matha ti khan ka inda chu video pagi thumvel ka da men lo follow ve wala tin IG akhan khiam ti James tin ka inda boka min lo follow ve theu do nia followers nga hi anuam ve ya chuan chodin min lo follow ve theu do nia dam chuan tun kara J Dynasty ironda atumang in the vain se la thalo nei wala video pasabira kanin mure do nia